Ассаламу алейкум. Багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүнүн окулушу. Биринчи ичибизден ниет кылабыз. Ниет кылдым багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн калыс Аллах үчүн окууга жүзүмдү кыблага бурдум. Аллаху акбар деп такбир айтабыз. Андан соң колдорубузду көкүрөккө алып, кол байлайбыз. Сол колубуздун үстүнө оң колубузду коебуз дагы. Анан сана дуасы окулат. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аузу менен бисмилланы кошуп, Фатиха сүрөсүн окуйбуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиха сүрөсүн окуп бүткөн соң ичибизден амин деп айтабыз дагы, ага кошуп зам сүрө окуйбуз. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Фатиха сүрөсүн окуп бүткөн соң Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдөн Субхана роббиал азим деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң кайра тик турабыз. Тик туруп баратып Сами Аллаху лиман хамидах деп айтабыз. Тик турганда Роббана лакал хамд дейбиз. Андан соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Айтып болгон соң кадага отурабыз. Бир аз отурган соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан Субхана роббиал а'ла деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң кайрадан кыямга турабыз. Кыямдан колдорубузду байлайбыз. Кол байлагандан кийин Фатиха сүрөсүн жанага кошуп дагы бир зам сүрө окулат. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين деп иштен айтабыз дагы кийинки кыска сүрөнү окуйбуз. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдө 3 жолу Субхана роббиал азим деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп тик турабыз. Тик туруп баратып Сами Аллаху лиман хамидах дейбиз да түз турганда Роббана лакал хамд деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп саждага барабыз.
Саждада Субхана роббиал а'ла деп 3 жол айтабыз. Айтып болгон соң каадага отурабыз. Каадада бир аз отургандан кийин кайрадан Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан 3 жолу Субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп кайдага отурабыз. Каададан ташаххуд дуасын окуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ташаххудтан кийин салават окулат. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Салават окулуп бүткөн соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп биринчи оң ийинге салам берилет. Анан Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол ийинге салам берилет. Намаздан кийинки дуа окулуп, намазыбызды аяктайбыз.